Gdje ste bre ljudi? Evo nas u Gaming TV, sa vama je Daniel i danas igramo Skywars. Evo nismo dugo igrali pa sam odlučio da snimam, evo, za vas. Znači odugo nismo snimali Minecraft, nismo ništa. Sad će biti Hunger Games i sve. Tim smo odugo snimali pa ajde da bude da snimamo. Ne, nikako da snimamo Minecraft. Znači, imam jedan dobru vijest, bit će preko vikenda, nemojte mi držati za riječ, ja mislim. Biće Outlast ćemo snimat. Znači, ima da umrem od straha. Znači, to nam je došlo glasno, HTC, kako se zove, ne znam nija. Pa mi je to došlo na pamet. Ako znate šta da snima, preporučite neku igricu, nama ništa ne pada na pamet. Ne znamo šta da snimamo iskreno. Eto. Ako vi znate, slobodno pišite u komentare, u chat. Pišite bilo gdje. Sam napišite. Ja sam bot u ovome. Čovjek nikad igru. Of. Daj neki mač. Šta ćemo u... Kome čovjek spopane. Nema me ni na nebu ni na zemlji. Tako te povodu, mene ovo samo čini. Eno denka. Da ovog da ti men krepu. Jel imam drveta? Ne imam undamarja. Ne imam zlatnu sikiru. Šta da se radi? Ajde napravit ću. Ovo opet malo skupata irona. Ne, šta drugo. Kad sam ga ukopio tu. Gdje je sad taj iron? Jel ga moram peći? Ako će čekak si speče, ja ovo da ti men krepu. Da još jedan zamačaj mu da ubiću nekoga. Moja me nervira. Sad ja gora na liksa. Dajmo Soranka me sastavi po telepenki. Podaj. A ne trebaš mi ti, treba mi A, J, R, O, N. Da su na slogove još. A, I, R, O, N. Evo. Prošao pored po njega, a nisam ga primijetio. Čovjek, prva. Gdje je mi ugalj? Ajde pa ćemo zrobiti. Ajde pokraftim. Gdje sam upao koji vrag? Ovu rupu. Požam što bi se rekli u mišju rupu. Ovoga ti men krepu. Ja tražim ga da njega ubaci. Jesam antinetalenat. Šta? Aj nekam gdje se popajta. Ko će to tam? Eto koji sam. Bot. Ajde, brzo kada tam da i pobije čovjek prva. Šta sada uzmi? Šunđa. Tu. Evo ti. Tu. Malo više ištimam domarja. Gledajte. Uj! Pod ovoga ti men krepu. Ne bište. I ljudi, ovo je sam kratki klip bio da se zahvalim na 100 subscribera.
Znači, bit će giveaway-ova, znači šta god hoćete od giveaway-ova, sam pišite dole u komentare, bit će svašta. Eto, to je jedna partija, vidite koliki sam ja bot. Da vam pokažem. I da se zahvalim i to je bilo to i vidimo se.